kaletik bandera txuria gora. Eta hasi da finala, jaun Andreo. Hor da finala handia. Kaikulen kaletik Castro bigarrenetik. Zurira gaia danik mutilak animatzen ontzierdi bat aurretik gara. Hirugarren Orio, laugarren kaletik Tiran. Ez dago ez diferentziari. Kaiku, Orio, Castro parean dira. Tiran segundo bat atzerago. Hori da GPS-ak markatzen diguna. Barrankara ikusten dugu Oriotarren aur pixka bat aurretik. Baita ere, berdea. Hemen dira Jose Luis Kortaren mutilak. Favorito garbiak, garaipenaren bila. Orain bai, segundo bat Kaikurentzat. Segundo bateko errenta Bizkaitarrarentzat. Eta denetan pizkorrena, Kaiku 50 paladaratera da, Orio 58 eta Castro ere, ez? Segundo bat, Kaiku Castrori, Orio 2 segundora, Tiran 3 segundora. Hemen garrantzitsua da, ziratik errentatxoa lortzea. Haue dira Jose Luis Kortaren haundiak. Estropada danak, bata bestearen atzetik irabazitakoak dituzte. Txapelketak, Donostiako banderere bai joan zen urtean. Aurten Bizkaiko txapelketan nagusi. Euskal Herriko txapelketan ere bai, Espainiako txapelketan beste pausu bat eman nahi dute. Kaiku 2 segundo Castrori, lau Oriori, Tiran bostera da. Ikaragarria da hasiera hau, hor da Zurinaga mutilak animatu zemen Jimeno. Emozioa, handia, ontzi bat orain Kaiku Castrori. Hori da egurra baserri. Bai, eta 40 paladara oraintxe Kaiku, eta 38 Castro. Hemen ditugu Castroko gizonak. Txato berezi hartua aurreko lanetan. Kosta dantza haundia Joseba Fernandezek erabakitakoa. Zerbaiten bila hau ere Joseba Fernandez Kantabriako txapelketa irabazi. Gaur Kantabriako ordezkari bakarra da Castro final haundi honetan. Pedreñan eta Kaikuren errenta ipagarria. 4 segundo Kaiku Castrori, 6 segundo Oriori, 7 Tirani. Badoa Jose Luis Kortaren kuadrilla. Bai, eta luze erdi batian, izugarrizko irtera egin du horre lehenengo kale horretatik Kaiku, eta horrei eutzi nahi horretan izugarrizko lan egiten ari da. Hemen dira Oriotarra. Josean Aizperoren kuadrilla. Carrillo patroi lanetan. Veteranoak zartu ditu. Quiero más espalda. Ibon Urbieta bera ere bai. Hortxe dira. Egurrean Oriotarrak momentu zirugarren tokian. Kaiku buruan 5 segundo orain Castrori, 8 Oriori eta 9 Tirani. Austin Mufika beste veteran haundi ere hortxe da. Oriotarren ontzian kontrankeko lanetan Istriborretik. Hor da Zurinaga. Mutilak animatzen 5 segundo. Kaiku, Castro bigarren Orio sufritzen 8 Tiran 9 segundora. Hor dira laugarren kaletik Galiziarrak. Dani Perez prestatzaile. Patroi lanetan David Arosa. Hemen dira Galiziarrak. Kaiku Castrori 5. Oriori 8, Tirani 9. Bai, Tiraneko bere lan egiten, 37 paladara, hemen finaleko txanda honetan sartzea, nik uste dute opari bat dela, lan polite egin zuten atzo, eunenekoak Astillero aurre hartzea lortu zuten, eta hemen orezko txanda honetan egotea, eta ligan zehar egiten nahi dien lanakin, nik uste dut hau sari bat bezala hartu daitekela, eta lan duin bat egin txanda honetan, eta etxera juteko posik egiteko lana, ez? Euskal ordezkari hemen, bata oso ongi Kaiku favorito garbia Orio sufritzen orain. Tiran Orioren parean kokatu da eta. Sufritzen Aizperoren mutilak. Kaiku buruan. Castro pixka bat eusten, 4 segundo 20koren bajoko zuten Kantabriako gorriek hurbiltzeko. Hemen da lehen maniobra. 4 eta 35 Kaikurentzat denbora. Ia 5 segundora bigarren Castro. 3 Tiran 8, 4 Orio 10 segundora. Garbi diferentziak beraz, Bizkaitarren alde Kaiku aurretik da.
maniobra ostean Kaiku Castrori 6 segundo baserri. 6, asko da hori, bitraineru. Bai, laukin sartu dira, ziaboga hon eman dute, eta horren ondorioz, ikusten da, arraunean bate-batean, gogotzu, indartzu, eta poliki-poliki segundoak sartzen bigarren doan Castrori, ez? Suso Núñez da gurekin, Tirango ordezkaria. Bueno, Suso, se os han indispuesto un par de remeros, habéis efectuado algún cambio y por lo visto eso ha acarreado algún problema, tenéis incluso alguna nota de los jueces, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, debido un poco a la variación de los horarios de las comidas, pues ha habido 2 remeros que se han sentido indispuestos, son posibles cortes de digestión, y al hacer los cambios nos hemos encontrado de que aquí aplican la norma de la FISA, de que 1 hora y algo antes de la regata, que no se pueden hacer cambios. Al final nos los han aceptado con la condición de presentar los certificados médicos. Están los chavales, pues salen ahora para el centro médico, tienen que ir a Astillero incluso, porque aquí en Pedreña está cerrado. Y habrá que presentarlos antes de que, al terminar la regata, para evitar alguna sanción. Bueno, por lo demás, temporada magnífica. ¿Qué más se puede pedir? Campeones de Galicia, tanda de honor en la Liga San Miguel, tanda de honor en el Campeonato de España, en este momento por delante de Orio. Sí, estamos muy contentos porque las cosas, por lo menos en el aspecto deportivo, nos salen bien. Lo de estar en tanta honor en la Liga San Miguel a estas alturas, la verdad es que no nos lo esperábamos. Los chavales están entrenando magníficamente y se están comportando como jabatos. Y bueno, trataremos de defenderla. El Campeonato de España veníamos aquí con ilusiones, sabíamos que había un equipo superior a los demás, como lo está demostrando Kaiku, y que éramos 6 que nos íbamos a dar por todos lados para intentar estar 3 en la final. Hemos tenido la suerte de que hemos dejado a Astillero y a Pedreña y Hondarribia fuera, y bueno, ahora a pelear a ver si podemos llevarnos por lo menos una medalla. Ahora sí apuntáis a la bandera de San Sebastián, sería un broche perfecto ya. Sí, pero era mejor no tener la presión. O sea, es mejor ir sin presión e ir tranquilo. Ahora pues la gente va a estar encima nuestra y a lo mejor eso puede perjudicar un poco al equipo. Lo de Kaiku, impresionante una vez más. Sí, nosotros es algo que no entendemos, porque hemos visto que incluso en la liga, con respecto a este equipo, varía 3 hombres, y es que mejora una cantidad de segundos impresionante, porque son los que recupera y por encima los que te meten. Entonces, bueno, José Luis Corta sabrá lo que hace, y a lo mejor en la liga no salen lo suficientemente motivados, y el objetivo de ellos eran los campeonatos. La verdad es que hay que quitarse el sombrero ante este equipo. Gracias. Nosotros. Askotan entzun dugu komentario hau, eta nik uste dut aipamen bat egin behar dela. Jendeak esaten du, nola da posible 3 titular kendu San Miguel Ligan eta ontzia bera joatea, eta hemen 3 titular, 11 titular guztia izan da horren beste igotzea. Ez da bakarrik 3 titular sartzea. 3 titular, neurriak, orekak, hor gauza gehiago dira. Ez da bakarrik 3 gizon sartzea. Bate daki Jose Luis Kortak nolako palankak erabaki dituen. Gudakiguna da, dena saiatzen direla onena ematen, hori esan beharrik ez dago, baina ontzi honek, kuadrilla honek baduela hor gaitasunen bat, eta puntako entrenatzaileren batekin aukarketa hau egina dut solasaldi partikularrean. Zer iruditzen zaizuta denek esaten didate, pare batek bai, eta punta-puntako entrenatzaileek hor badagoela beste gako bat, Jose Luis Kortak baduela hor beste sekretu bat, ez da bakarrik kuadrilla hau, baizik eta kuadrilla honekin erabiltzen dituen neurriak, hor duen sekretoa, hor dago gakoa. Hor dago, kuadrilla honekin gainera Jose Luis Kortak lan handia egin du denboraldi osoan zehar. Behar bada horregaitik, ligan izandako emaitza horiek, ligan Kaiku 10garrena da, Hondarribiaren puntotan da. Hondarribi eta Kaiku 53 punturekin, eta ikusten da badela hor beste zerbait, baduela beste zerbait. Baina beste datu bat ere badago gaur. Kaikuk atzo lehen 2 luzetania egurrean atzean utzi zituen den gau finala da, eta finalan dena eman beharko dute, ez dago horrelako arrokeriarik. Castro orain onena ematen ari da, Castro 4 segundora hurbildu da, orain 5 da, tiran ere txukun ari da, gaur sufritzen eta asko Orio ari da, jadanik 12 segundo galduta. Favorito bai Kaiku, baina lana ere egin beharko dute bandera irabazteko berriz ere, Baser. Bai, borrokatuta ez, atzokoa txandan lehenengoak zailkatzen ziren eta gaurkorako indarra jaso bertzien, baina gaur diren guziak hemen eman behar dute, eta Castrok eta beste bitaldeak ere gauzak zailtzen nahi dira, eta dituzten guziak erakutsi berra dauzkate lehenengo kaletik hemen Kaiku. Lan erditan hor dira, Erne maniobrekin. Utsak larrutik ordainduko dira eta Kaikuren zaten gora 9:57.
Hor da orain Iker Jimenoren kuadrilla. Erne Galiziarrekin, Galiziarrak ere txukunari dira. 5 segundo gehiago Castrorentzat, 8 tiran, 12 Orio, eta maniobra ostean, nik uste dut hobetu